ay niyang bugan tanong sa may to adiskas na giyang kutwa bulong si isang kutwa langwan ang panyakit. Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga luksami, mga pagariami, si iku agaman tanong agama Islam, so oriano kaya bantuga tanong si iku Allah na gusto panalamat si iku kakanian akad ng tanong Rabbul Alamin. Gusto salawat si iku Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagusan ko mga tao apo kadag si iku parin tao Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala mambulian tanong sumakmaanaw salam sangka iya dunia naya malana sa alungan amori. Nagu panganin tanong si iku Allah subhanahu wa ta'ala pakalidasin tanong niya sangka iya panyaki sangka iya masay manto. Nagu pakabagran ako Allah subhanahu wa ta'ala agiyang kutuwa kukuna sa sakit rakat tanong. Nagusto mga tunganay tanong, mga loks tanong amya nga mauna siran din na sangkot wa mga pakura nila na tumanganin tanong si iku Allah. Abaluin wala agyang kutwa mga kuburiran asurang di usurga. Ay niyang bugan tanong sa may to adiskas na agyang kutwa bulong si isang kutwa langwan ang panyakit. Bulong si isang kutwa alangwan ang mga panyakit. Apiaan to na apanyakit na kumbuti nagyang kaya mga ayat si isang kutwa Quran. Kakagiso Allah subhanahu wa ta'ala na pitro yan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Inituro namin atigo Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaya Quran asip bulong si isang kutwa kami marataya na bulimu sangkot to amya marateya. Ina ni Allah subhanahu wa ta'ala na inituro niya nagyang kaaya Quran. Si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na langulangwan taman na kaya bulungan yan. Kaya bulungan yan agyang kuto mga tao. Kaya pakambulingan yan siran sangkot to abtit wa untol. Nadatar mangbuanan o mga panyakit. Agyang kaaya Quran. Yang kaya mga ayat ko Allah subhanahu wa ta'ala nasar ka kapag ikhlasan utaw na miyakabugbugar ay abulong kadidin abon pakalawan kagidin suini turun Allah subhanahu wa ta'ala abulong si iku mga tao miya marateya. Paganayron ayat abulong sang kutwa langwan o mga panyakit nagyang kutwa katru Allah qatiluhum yu'adibuhumullahu biaydikum wa yakhzihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Si iyan na matatabu sang kutwa suratul Taubah ayat 10 agupat ka ayat. Makatluanan mabatiya qatiluhum yu'adibuhumullahu biaydikum wa yakhzihim wa yansurukum alaihim wa yasfi sudura qaumin mu'minin. Makatluanan mabatya iduduk ka na kauli na ipagyup ka sangkot to kesakit apian to na asakit na basta yang kuto ka pembulungan ng kaon na pag-ikhlasan ka o di na ipagyup kaon. Ikadwa ayat nagyang kuto katru Allah Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Makat lumambuanan mabatya agyang kanan aaya Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa'un lima Suduri wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Tusyanan matatabu sa suratul Yunus. Ikatlo ayat nagyang kutwa katru Allah si sa suratul Nahl ayat ikanampulo agusyaw. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Thumma kulli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki
دلالا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. سيأنا سنقط وسورة النحل ثم من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلالا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Yinan mga luksami, mga pagariami, ikatlo, abulong sangkuto, apianto na unsan ang mga panyakit. Ay kapat aayat abulong sangkuto, walangon ang mga panyakit. Nagyang kuto, akatru Allah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Sianan matatago sangkuto surah Al-Isra ayat ika 82 suratul Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Ay kalima ayat nagyang kuto qatru Allah sa suratul Syu'ara alladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfini alladhi huwa yut'imuni wa yasqin wa idha maridtu fahuwa yashfini. Sianan sa suratul Syu'ara ayat ika-80. Aya ika na maaayat abulong sangkuto walang ang mga panyakit. Nagyang kuto qatru Allah sa suratul Fussilat walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jami wa arabiyyun qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa wal ladzina la 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Sianan matatagu sangkuto suratul Fussilat ayat ay 40 agupat. Nagina ng mga luksami, mga pagariami na asar ka kapag ikhlasan iwanan si sangkuto kip kambutiya o sangkuto kusakit na insyaallah subhanahu wa ta'ala napakabugaran wallah kaswallah ipumugay sangkuto abulong na suwallahu subhanahu wa ta'ala na igida arong kaon min gulingan arong kaon may mga nina asaragyang kutwa puso ka na tutuwa po pumangnis ikwallah ulina pure bubayuran kang bagi ikhlas si ikwallah na terima niya nagyang kutwa panginian sila mangkus kanubo pangsir niwaya si iko mga bangsa niyo kauba kalo-kalo na makaugok mga bangsa tanong makaugok agyang taiya may tuwa ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.